Manyangaza komisasa namuntlha hi vulavula hi mhaka yin'wana ya nkoka swinene. Se hi vulavula hi ku why munhu a fa yingise traditional music wa yena. Hi vulavula hi ku why for yingisela music wa Xitsonga as Mutsonga, cause Vatsonga vo tala lava mina ni interact-aka na vona va age group njhani yo fa ya mina a va swi twisisi ku why. A va swi twisisi ku why va fa va yingisela. Se here are the reasons why you should listen. Xo sungula ku why u fa yingisela music wa Xitsonga i ku u dyondza ririmi hi ku enta. Music u na nkoka ngopfu loko swi ta ka ku dyondzisa. That's why na le creche loko vana va ha sungula va dyondzisiwa through music vo yimbelelisiwa. That's why na xilungu vo tala hi xi dyondze ku yimbelela masungulweni. So the more u kula u yingisela kunene u va kha u kuma the deeper contents ya ririmi ra hina. Ku na ti-artist vo fana na vo Oscar Makamo, Dr Thomas Chauke, Matswa Muta, Ben Mayengani va dzika. Sweswo swi ta ku endla ku sweswiwani a ni sweswo kulukumba hi ta kota na ku lavisisa ku xana leswi swi vula yini. So swi na nkoka ngopfu ku yingisela music wa Xitsonga. Xo sungula yini vumbirhi for celebration purposes. Wa vona ku hava celebration leyi baku celebration ya music wa Xitsonga, ya music ya culture, cause ntsako wa wena wu well expressed within your language, you know. So na mina loko kahle communication to impact a deeper feeling inside you. Let me give you an example. Loko na mina no va na problem, loko na ku ri risimu leri ri nga fambile na problem yaleyo to tlangela swilo ka risimu rero taniya, it communicates with me. Veri loko munhu i vulavula na yena hi ndzimi yin'wanyana wa ku twa, mara loko vulavula na yena hi ndzimi ya yena wa ku twisisa. Say for celebration purposes, for feeling purposes, for connection purposes, you must listen to Xitsonga. Now is for connection purposes. Connecta na vanhu lavo tshamaka na vona. Loko na connecta na vakokwana wa mina hi music, I go as back as to listening to the first albums ta Xinyori vo MD Shirinda. That way the communication loko vulavula hi music ni hlaya ni swi twisisa ku va vula yini. Connection purposes, hambi u tshama dorobeni hambi u tshama kwihi, mara if you are frequently listening to the current trends of Xitsonga music, loko yi fika xitandini you're gonna feel them, you're gonna connect with them. Same applies. I want to give you a practical example. In order for you to connect with the apartheid injustices, when you listen to that kind of music, you could feel their pain or you to pain. So that way, the music, pain, because you're connected to them through the music. So to connect with others, whether even Balakaya or whatsoever, your families and everything, connect them. So this short, ne? If I'm being music practically we connecta ti-events, swilo leswi humelelaka sweswiwani na vanhu lava swi humelelaka hi nkarhi wa vona. So what I'm trying to say is because music connects what's happening today, the ideas of our culture, the ethics and morals of our culture, the philosophy of Vatsonga, it means with you listening to that kind of music, you're more connected to your roots, you're more connected to who you are. I'm not saying you should play it as a monopoly. Utlanga music wa Xitsonga, no. Utlanga music wa Xitsonga to connect yourself to your roots, to understand the situations in our communities. You know, music wa Xitsonga will that much to that extent. But so tala music wa Xitsonga will be along with the problem, especially the likes of Sol Makamu. The likes of Sol Makamu understand that's with the new age temperature, okay. So language ya yena na the problem leti a faceana na tona ka tinsimu ta yena i ta vantshwa va Vatsonga. Loko ku vantshwa va Vatsonga lava tshamaka Limpopo va hlangana na yini, va hlangana na swilo leswi swi yimbeleriwaka Sol Makamu. Ma swi twisisa? Loko ku na age group leyi nga le xikarhi leyi ya ha ri lava ku lava ku humelela vuton'wini, music wa vona loko u lava ku twisisa ku le ka situation ya njhani, listen to Matswa Muta. If you want to understand their everyday life, ku byala va swevelana swilo leswi hinkwaswo va endlela na mara va tsundzuxana na ta humelela na vanhu lava nga na hope va ta humelela hambi va ri ka ti late 40s nga se za ku humelela nchumu, va tshama kumbhiri le mqhimbotini. That's how you get to connect with them. You get to understand each and every person through that music. That's what connects me with the people. That's what makes me understand each and every person. And that way you will get to understand each and every person. Judgmental and all these kind of things will go away from your head, because you will be understanding each and every situation that you see through music.
ni ku yingisela wa mani Flora, you get to understand kasi vukati byi tikisa leswi na mani kuma ku yingisela traditional music, it's very important. So how do you start it now? It's simple. Listen to the sound which is more familiar to you. Yingisela music lowu nga more familiar na wona, so leyi u twa nga ri more comfortable listening to. Na mina loko sungula ku yingisela music wa Xitsonga ni sungula ni kula ku yingisa vo Mathwabhe Muta, va Patrick Nkuna, vo sweswo i progress u swi twisisa, ya co-enter ntsanantsana. U sungula hi music lowu nga more familiar with, the music lowu u twa ku nga ri wa ku endla swona. Like when I first listened to Xitsonga music, I was listening to the likes of Benny Menga and Joe Shiromani, then ni va kha ni ya deeper. Now I think na mihleketo se ya tlharamukanyana because of Xitsonga music. So a yingisela music wa Xitsonga wu na nkoka. Kombela mi nga rivali ku subscribe Manyana Zeko Misana, ni rhandza.